Kako ti zvuči keto slatkiš koji se sprema brzo i lako, a pritom je i postan? U ovom videu ću ti pokazati kako spremam keks od Kikiriki Putera koji ispunjava sve ove kriterijume. Obrati pažnju. Ćao, ja sam Anđela i na svom kanalu Pidžama Mama delim svoje iskustva iz uloga žene, supruge, majke i domaćice kroz šivenje, zero waste, minimalizam, keto ishranu i recepte od nule baš kao ovaj danas. Tako da ako su to neke teme koje tebe interesuju, razmisli da se subscribe-uješ na kanal. Moj suprug Miloš i ja smo već 2 godine na keto ishrani i s obzirom da je nedavno počeo uskršnji post, tada se naša ishrana malo menja i bazira se na keto namirnicama biljnog porekla. Razmišljam da snimim video kako izgleda jedan moj dan na postnoj keto ishrani i ako je to nešto što te interesuje, piši mi u komentarima. A do tada obavezno probaj da spremiš ovaj keks od Kikiriki Putera jer je odličan. Nastavi gledaš, prelako je. Od sastojaka su ti potrebni Kikiriki Puter, ja najčešće sama pravim svoj, zaslađivač eritritol ili ksilitol, mleveni lan, prašak za pecivo i ekstrakt vanile. Tačne mere sastojaka su na blogu i link te čeka u opisu videa. Zagrej rernu na 180 stepeni. I prvo spremi posno jaje. Znam, to zvuči nebulozno, ali kombinacijom mlevenog lana sa vodom dobijaš masu koja će povezati sve sastojke slično kao jaje. Pomešaj sve sastojke zajedno električnim mikserom dok se ne sjedine. Zatim uzmi kaščicu koja će ti poslužiti kao mera da svaki keks bude iste veličine. Zahvati deo testa, oblikuj u lopticu i odloži u pleh postavljen papirom za pečenje ili silikonskom podlogom, koju još nisam našla da kupim. Posle kaščice dohvati viljušku kojom ćeš napraviti šare na keksu i najveći posao je gotov. Rekla sam ti da je lako. Ostaje da ih ispečeš u zagrejanoj rerni 15 do 20 minuta, možda i malo duže i zato ti predlažem da ih posle 15 minuta pomno pratiš. Želiš da malo potamne na ivicama, ali ne i da se prepeku. Kako se budu hladili, postajaće sve tvrđi i hrskaviji pa su savršeni za jelo i narednih dana, ako prežive naravno. Nadam se da će ti se dopasti koliko i nama i da ćeš stisnuti like ako ti se dopao ovaj video. Za kraj, želim da ti skrenem pažnju na moj blog pidžamamama.com na kojem imaš još sjajnih keto recepata. Naći ćeš link u opisu ispod. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!